lalela uyalike uyakhomenta uyayishare le post angivula i-content njengamanje uShadrack Dube lo okay namhlanje ngidla ithanga leli thanga ngilitshale nje endaweni emilahla udoti indawo eziyisiganga zivunde kakhulu izona esingatshala kuzo sesenze njalo ke satshala ngase sibuka nje ezinye indawo eziyisiganga ukuthi bakithi okunye ngempela kusadinga umasipala la sekudinga thina nje somphakathi sibambisana singalahla udoti noma uyakhona ubuso uzolahla estradini kuphume nje ekhaya izibi ziyolahlwa nje estradini sekuyi-dumping site njalo bese siyathula siwumphakathi singasho lutho it's another story silahla kwi-drainage or la kuhamba khona isurish nani so uyabona ukuthi thina sisoblockisa le nto ibuyela kuthina back emphakathini inukela thina so siphumile-ke sikanje sizoyivolonthiyela ukuthi esayidini lethu siwumphakathi sibe responsible sifundisane mhlawumbe sothanda ukuthola nosizo information konompilo abantu abasebenza ngomphakathi ey'ntweni nje ukuthi bona bayibona kanjani yini mhlawumbe singayenza ukungena door to door kukhulunywe nabantu mhlawumbe silekelelane ngoba sizoyiklina ibe clean sihambe sibuye kusasa senje uma singaphindanga safundisa ngayo so it's a very huge project esizoyenza ngokuvolunteer sibambise uhulumeni wethu waseMpumalanga ukuthi cha kuningi impela sikudingayo kodwa nala sikwazi ukubamba khona sicela silekelele ngama resources because yabona nje kuba sinama resources okuningi hayi ngabe sekwenzekile sizocela ama resources kakhulu sibhizi kakhulu sizoklina wonke ama dumping site illegal sifundise nomphakathi kuleyo ndawo ukuthi awuthathe responsibility sizokubopha sakuthola udampa noma kuphi estradini la elokishini ngokubambisana nomphakathi socela neforum mhlawumbe isilekelele sibone ukuthi sibambisana kanjani i-structures ezikhona emphakathini sibalonompilo iyo iforum maningi mhlawumbe then sizoba ne-way forward masibambisene kanjalo siwumphakathi so ile i-content esiyiphethe njengamanje so masiba online-ke bese siyayidedela nje uShadrack Dube sikhona la kwi-Emelo TV we link people with opportunities and Emelo TV cares asiwafuna magwala